Evo, na primjer, kriminalci. I oni imaju svoja pravila ponašanja, zar ne? Da, oni tamo tuku, ubijaju jedni druge, ali ipak imaju neka pravila. I ova pravila, na primjer, kažu, rituali ovih pravila su razviđeni kod njih, minus. Znači, pre prava su postojali rituali koji su se kasnije pretvorili u pravo u vidu konkretnih nauka, dokumenata. Ja sam, recimo, pravnik u vidu pravnih dokumenata i tako dalje. Znači, kriminalci ratuju jedni protiv drugih. Ali to ne znači da se svaki dan pucaju jedni na druge. To znači da se dogovaraju. Izrešetali su se međusobno, seli, izračunali gubitke, procenili šta ko može, koja banda šta može i dogovorili se. Ova strana ulice, ti pljačkaš, skupljaš reket sa ove strane, ja pljačkam, skupljam reket, kioske. I to je to. Rat je završen. Onda su se nagomilale protivrečnosti. Neko od njih je odlučio da je već faca, da nema više 500 bandita, nego već 1000. Minus. Ili još jedan magarac. Da, ili drugi magarci. Opet rad, o čemu je opet bilo dogovoreno. Eto, u principu tako funkcioniše mehanizam čovečanstva, samo se to zove pravo. Znači, svetski rat, dogovorili su se.